Mu kaga gakomeye cyane ku bibazo bikomeje kwisukiranya umunsi ku munsi ku baturage batuye mu bice bigiye bitandukanye, ubu noneho nta kindi kirimo kuvugwa usibye ijambo ritangaje, usibye ijambo ryatigishije inyandiko mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni ijambo ryashyizwe ahagaragara ritangazwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, akaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wongeye kwifatira ku gakanu ingabo za Congo FARDC, asaba inyeshyamba za M23 gufata byihuse Kisangani cyangwa vuba UPDF ikabyikorera. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, akaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku isaha y'isa sita zo kuri iki cyumweru tariki 23 Werurwe 2025 yatangaje ko M23 ikwiye gufata Kisangani vuba byihuse cyangwa UPDF ikabyikorera. Mu nyandiko yanyujije ku rubuga rwa X yasoje agira ati: ingabo za Uganda zirimo zirateganya gufata ibice bigiye bitandukanye, turasaba inyeshyamba za M23 gufata Kisangani, ariko batabigeraho ingabo za Uganda UPDF zikaba zahifatira. General Muhoozi Kainerugaba yifatiye ku gakanu ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'uko izi nyeshyamba za M23 zari zimaze igihe zifashe umujyi wa Goma, zifata umujyi wa Bukavu, zisatira Uvira mu birometero 40 winjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu murwa mukuru Bujumbura. Nyamara amakuru aravuga ko magingo ayangaya ku munsi w'ejo, nubwo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ibingibi, umuvugizi w'igisirikare cya Congo FARDC General Major Sylvia Icenge yatangaje ko ingabo za Congo FARDC Wazalendo batiteguye gukomeza kurwana n'izi nyeshyamba, ahubwo biteguye gukomeza gushakisha ukuntu bakemura iki kibazo biciye mu nzira za diplomasi, biciye mu biganiro bya politike bihuza abakuru b'ibihugu bombi. Murabizi ko tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida Paul Kagame baganiriye imbona nkubone bigizwemo uruhare na Sheikh Tamim Ali Ben Hamad. Uyu ni perezida cyangwa se akaba umwami wa Katari, Emir wa Katari, niwe wahuje abayobozi bombi banemeranye ko bagiye gushakisha ikintu cyose cyatuma iyi ntambara irangira burundu. Bagiye gukora igishoboka cyose bakarangiza iyi ntambara. Nyamara igikomeje kugenda kigarukaho n'abatari bakeya n'ukuntu General Muhoozi Kainerugaba yifatiye ku gakanu ingabo za Congo FARDC, atangaza aya magambo abinyujije ku rubuga rwe rwa X. yagize ati: UPDF nizigera yitambika M23 mu gufata Kisangani, ariko bagomba kubikora vuba cyangwa twe tukabyikorera ubwacu. General Muhoozi Kainerugaba yongeyeho ko amaze kwakira ubutumwa bwinshi bw'abaturage babo bavuga Ikisangani, avuga ko igihe bahabwa uburenganzira bwa munzenze bafata iki gice mu gitondo cya kare. Ubu butumwa bwa Muhoozi abwanditse mu gihe mu rugendo amazemo iminsi i Kigali, no mu gihe havugwa ko ingabo za Uganda zakubise bikomeye cyane umutwe wa Codeco. Ibi kandi abyanditse mu gihe M23 yatangaje ko irekuye umujyi wa Rikare n'ibice biherereyemo, yiteguye kuba yashyira hasi imbunda igasubira mu duce tugiye dutandukanye. Ibi kandi abitangaje nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda abitangaje. Ibi kandi abitangaje nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC mu butumwa bwo kugenzura ingabo ze ziri Ikisangani, uyu akaba ari Lieutenant General Julius Mwanza, akaba yaratangaje amagambo akomeye cyane ageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kisangani, yakiriwe n'uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu. Uyu akaba ari hawe kuyobora intara Kivu ya ruguru, Kivu y'amajyepfo ndetse n'intara ya Ituri. Amwakiranyije urugwiro rukomeye cyane, by'umwihariko Masunzu ndetse n'abayobozi ba gisivile n'abasirikare baho muri uru ruzinduko
ruzenguruka igihugu rugamije gusuzuma gahunda z'umutekano, imikorere y'imitwe ya gisirikare yoherejwe mu gihugu hose, cyane cyane mu karere ka gatatu k'ubwirinzi. Mu ruzinduko rwa Liyetona Jenerali Julius Banza arateganya gusura ahantu henshi h'ingenzi hakoreshwa n'igisirikare mu karere. Intego nyamukuru y'ubu butumwa ni ugusuzuma uko ingabo ziteguye kumenya ibibazo zishobora kuba zifite n'ibikoresho cyangwa imikorere, ndetse no gushimangira imikorere y'ingabo na tekinike bafite muri iyi minsi. Uru ruzinduko rw'isuzumwa rwerekana icyifuzo cy'abayobozi ba gisirikare cya Kongo cyo kugenzura byimazeyo ingabo zishinzwe kurinda ubutaka bw'igihugu n'ubusugire bw'igihugu, dore ko mu kiraje inshinga guverinoma ya Kongo ari ugusuzumira hamwe icyakorwa kugira ngo iyi ntambara ibe yarangira. Amakuru aravuga ko kuva intambara ibaye kugeza magingo aya ngaya u Rwanda rwashimiye ibyo M23 na FARDC biyemeje kugira ngo bakemure iki kibazo. Guverinoma y'u Rwanda yashimiye icyemezo cya FCI cyo kuvana ingabo zayo mu mujyi wa Rikare no mu nkengero zaho mu rwego rwo kubahiriza agahenge kemeranyijwe tariki 22 Gashyantare, gashyigikiwe ibiganiro by'amahoro no gukemura iki kibazo. Mu itangazo guverinoma y'u Rwanda yashyize hanze rigira riti: u Rwanda rushimiye itangazo rya M23 ku bijyanye no gukura ingabo zayo muri Warikare mu rwego rwo gushimangira ibikorwa by'amahoro biri gukorwa, ndetse no kuba RDC yatangaje ko ibikorwa byayo byose byo gutera M23 bigiye kuba bihagaze. Hagati aho, kuva ku itariki 23 Werurwe 2009 ubu hashize imyaka 16 hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya CNDD FDD na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atarigeze yubahirizwa ku mpamvu nyamukuru y'amakimbirane atakemuwe kudashyira mu bikorwa ayo masezerano, ibyatumye havuka M23 ku itariki 6 Gicurasi 2012 na n'ubu ngubu ikaba irimo irarwana iharanira icyatuma M23 ihabwa ubuzima gatozi, icyatuma M23 ikwiye gukoresha ingufu zose zishoboka abaturage barimo kwicwa bakaba bahagarara. Ibi byose nubwo bimaze iminsi biba, amakuru FARDC yijeje ko ikwiye kwirinda gutera M23 ikanahagarika ibitero byose birimo biragana mu bice bibamo izi nyeshyamba za M23. Ibi byose nubwo bimeze gutyo, icyo ugomba kumenya nuko magingo aya ngaya iyi ntambara irimo irabica bigacika igomba kuba yahagarara, kuko ikizewe nuko iyi ntambara ya M23 na FARDC magingo aya ngaya igiye gushyirwaho akadomo, ubundi hashakishwe ikintu cyose kigomba gusiga ihagaze, abaturage bagasubira mu buzima busanzwe nk'uko bisanzwe, abaturage bagasubiza mu buzima busanzwe nk'uko byahoze bimeze. Reka tubashimire inshuti bakunzi bacu mukomeje kutwifuriza kugerwaho amahoro, namwe reka mbashimire mbifurize kugubwa neza. Nimba ari ubwa mbere udukurikiye, igire munsi ya video kandire ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu uyakurikire 5 kwa 5.